Fa ke ntse se tswela pele o fitlheletse tshepiso ne re etseditswe ya gore mopresidente o tlo tla re etela mo Makeleketla Windbank e etsahala le setšhaba re itse no ka bona o se o thile mopresidente o tla ba le ka ra Makeleketla re mo hloka ka ra Makeleketla service delivery yona re tlwaetse ha etsagale ka ra motso Makeleketla ke yona fela ntho re sa lwaneng re tshepisitswe mang le mang wa tseba e tsamile social media hana motho a sa itsebe for event e tlamehile kwana baahi ba re toropo ena ke yona e kgolo ka hara province mme e na le nalane e nonneng fela e lebetswe kantoro ya tonakgolo e qheletse thoko ditlaleho tsena tse reng mekete ya letsatsi la tokoloho e ne e reretswe ho tshwarelwa Windbank. Nkgono Malejwane Davis ya dilemo tse 85 e ne e le karolo ya mohwanto o neng o le kgahlano le ho tshwarwa ha dipasa ka 1956 Windbank. Le yena o re o a tseba hore mopresidente o ne a lokela ho tla Makeleketla. Maikutlo ka bohloko bane hantle re mo lebeletse tshaba ka ofela re mo lebeletse haholo gore le yena ha le nna na le maikutlo o tla bua ka mokgwa a buang ka teng ho rona mara rona re ne re kgotsofetse hore a tle kwa Windbank mona. Ka ho le leng baahi ba Zastron ba ile ba thiba mebila ka majwe le dinthwana e le ha ba ipiletsa ka hore masepala wa Mohokare o iphapanyetsa ditseko tsa bona tsa phano e fokolang ya ditshebeletso. Ba bile ba ipiletsa hore Meyara Irene Mehlomakulu a itukulle mosebetsing. Ba bang ba lekgotla ba ANC ba dumelana le baahi. Corruption mona ka Romotso Matlakeng e bonwa le ke motho strateng ne ke batla fela hore mo primary atle le letona Thembeni Mantombela ba tlo mena ba ke ba tlo utlwa dillo tsa batho ba Matlakeng ke ntwa ya batho ba Matlakeng ena se ya politiki ene ke rata le batho ba eteletseng pele ke batho ba dipolitiki mare ba kopane le batho ba dipolitiki tse kopaneng. Baahi ba batla hore dikantoro tsa masepala di kwalwe ho fitlela ditsoko tsa bona di arabetswe. MEC ya Khokta mme Mantombela as a premier re kopa le tle le tlo kopana le rona committee ya Zastron re kopane le ma councilor le di ward committee re tsebeng ho buisana ka taba ena ya hore ka nnete ra ikopela bana beso ha le sa kuka masepalona Louis fela o administrator a re control bane ditšhelete di kena dipokotong tsa bona mo. Moifo o tswana fapeng la kopanelo ya puso wa mohetsi lengolo la baahi la ditletlebo mme ba file ho fitlela ka Mantaha ho arabela.